Northeast Dialogue to Myanmar Nokcheri. Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window. A dialogue to connect the people of Northeast. Ngasi ko puno lecture with special episode of Northeast Dialogue ki topic as the Anti-Junta National Unity Government amasung PDF People's Defense Force ki allies oriva CNF, that is the Chin National Front, KIA Kachin Independence Army, amadi AA Arakan Army mokhoi mayam se Bharat na invite tawre habani moise lakador November thazida India government ki yamna awang bathaki think tank body mo oriva Indian Council of World Affairs haidana ICWA hariba India ki foreign policy amasung international politics ki matangda nainava yamna mo oriva think tank mo oriva masida India ki foreign minister that external affairs minister hariba minister ama yawrakanda semba aduguma think tank body asina yamna significant of step amo ina India ga yumlon nariba Myanmar ki hojik Ladiba government, military government, junta government, asigi mayokta leiba, maru eba lal hobu singi luchung basing, amasung masigi representative sing, maru eba seminar amada makoi se batun tau rebani, masigi implications si kari wera paya amasung masigi khongthang asi kayamu yamna maru eba khongthang no habatu da khanani nabu masigi dialogue topic semza bani amasung masigi thamjari bana Northeast Dialogue ki episode asigi expert sing tam nok sige amasung ikai khunu buchage hamada tam nok chiri manipur ki saknai eba public personality, author, academician, Loyana Myanmar social scientist, Sir Dhanabir Laishram, Dr. Dhanabir Laishram Sarbo Taram Nokcheri Kai Khumna Bucheri. Loyana Manipur Saknai academician, Manipur University ki Hazuzik Faculty of Law ki Head of Department of Viriba, Professor Dr. 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗘𝗠𝗕𝗏 Sapremanda Putam Nokcheri Kai Khumna Bucheri. Thank you very much, sir. Loyana Asi Khanagatoriva Yamna Maruiba Ekoi topic Siki Ekoi premises Amoediva India ki one of the leading think tank body mo Indian Council of World Affairs ki hanagi former research fellow mo ina mafam jeda thabu to biramba hanagi JNU ki PhD loibekpa adum sangnai ra scholar mani taram nokche ge ai yamba Dr. Puyam Rakesh independent researcher ai Darakesh patam nokche kai khunu buchari loin ngasi gi horokoi tangkak se aham bajis thadana bitu akchege laksati mamang da hojik leiba geopolitics situation ji mamang da koina manipur gi hojik leiba conflicts ji geopolitics ki angle ama masigi factors me ama lei masida big players me ama including China, including United States, masida even Israel fawbagi khut me ama yawm baya habagi madugi facts and figures me ama evidence me ama draw to kan ne negi batang me ama yawkhre hojik yamna mayak sengba haibatare hena clear oiba area ama live sina hojik Reuters na phongba paw ma khangni haiba paw si now hojik national amadi international news agency me ama nga sidi top headlines in a car unprecedented high hojik se unprecedented, it's an unprecedented news. Government of India gi yamna masina funded toba India gi external affairs yawba yamna maming leiba think tank ama Indian Council for World Affairs sina lakadori ba November da quite maru eba lal holu ohum haiba tare Burma gi hojik leiba Myanmar gi junta government gi mayokta leiba parallel government national unity government amadi People's Defense Force ki ally oiba lal holu ahum sigi representative sing lakna gi khongthang ni sir ai sara laksa baje sa hojik si Reuters na contact obuda Chin national ekoi Chin National Front aduga Kachin Independence Army amasung Arakan Army makhoi ahum representative amam thagani hare masing mathakta National Unity Government gi jo makhoi du invitation tore makhoi jo representative am thagani haidan haire. Now live question ji 1650 square 50 border kilometer ki international border में share तो डिबा मनी एक की म्यांमार में दी इंडिया की यामना मरुई बा relation में लेबा मसीदा म्यांमार की military government सिना quite की sounding बता quite की नुआई बता step अमा करी की दमक तो लोई बा no हाई बगी वहाँ सिनी now in the meantime हाउस जी ASEAN की body हाउस जी chairman ओई डिबा इंडोनेशिया ना Myanmar gi manung gi leiba internal conflict asi lotion bagi step ama lokhat bagi process the dialogue process ama the leiringai marakta kari gi damak India na sig steps lokhal liba no housing international news agency kharna question tori badi India na South Asia amasung Southeast Asia da India se regional magi South Asia gi power to India ni haidana sakta ibra haiba wangama tholai sakar hevini yamna nainambada matang chaba amane Miraj ko ICWA na magi November da kauriba mifamje yes sir masi maroina sigi Kachin gi army go aduga akoi gi se NUG sulakani PDF ki por yaure ko aduga Arakan army yaure ko sigi si India na kari gi baton torino haiba wahang du ne boji lai ko
sida aina thamning bada masiki ji follow up se ayamadi akhoi gi September gi first week ta ko akoina mapan gi moi gi Thailand gi khawa da pa da di that is 5 September na sida akhoi gi China gi moi gi foreign secretary Wang Yi se ma yauna akhoi chengmai ji da Thailand gi ko akhoi gi Burmese gi official sing degi se Arakan army gi moi gi chief yaure yam maroi na ko Thailand gi yauna moi yamna achoba meeting ma pangthwe aduda sagi Indonesia lori be step siju China gi among du yenga lori ni China na magi road map ma 5 points ki road map ma pi bako yamaroi na sida pi si akhoi gi reconciliation ji ma number 1 thame ko se Myanmar marung gi wathok si loina baksi loishina bagi pot ni aduga Myanmar gi government su maidi junta su praja daga akhoi gi aerial bombing atoba adegi miyam mangan tangan bai pot su khara dum ningsingi moina ko aduga anisu da democratic kano se yamna democratic lambi sida porna bagi sigi magi kano se mapi transition of democracy na hojilai ba Myanmar gi pot si democracy da transit tawna bagi pot amasu pi sina yamna sangba pisenda khoi stability leini haibagi matam sang leini haibagi pochu thameba aduga magi kano sida khoi gi bottom line si semarwena khoi gi China na Myanmar da warning to bugumni ko mahai si Southeast Asia gi ASEAN members tarase sigi family sida akai ba pi ganu aduga mapan gi any European powers in se sigi intervention si tobuya roena yam phajana thame foreign intervention si soyadre aduga sigi si mayam ji thamaga China na Myanmar da concern ori se Canada musie thadoga 1300 km si China ga leminai ne bako aduna sigi si meeting sida yamna interesting oibadi Arakan army gi asagi chief sida press kano interview mi yaweba aduda India context su ma adum hangbada mana khumbasi China oro India oro adegidi leibas India di ASEAN gi kano ni dana khoi gi permanent dialogue partner ni dana ko America zu oi ada hojik se India gi foreign policy ji magi national interest se khoina kitang phasana yeng kan da khoina di ek is policy ga ji Miraj khoi gi sen thungi kai kai yam ui dana ko ado India gi di mai mieng ji khong ji strategic cooperation do in a satkreba okay sir strategic cooperation that means ASEAN members me am jing ji ga ju say Chinese factors you know where India na khonjana bhona baka yes sir yam successfully changjal lai ni siju changjan de habia ro ka maram de ASEAN members da yar bajing sida India gi ano saba missile me am ga yon bagi wari me am khangnari sineba yes sir adagi masi besides that masi matakta Australia Japan aduga South Korea moisi American strategic partner in a permanent moising siga ju mari yamna phabagi pot lai Singapore gumba nuksi no da baje China ga sigi je loina khomjal lai somda China na mu India da akoi bade India da lai lam mayam se Bangladesh hoigera de Sri Lanka hoigera Nepal hoigera Bhutan hoigera loina China na di tinasal idana ara China na si tinasan gi ba han manina sigi politics ju tawrei ji magi state strategic corporation gi yam chawa pot amaneba ada hojiki aina haijaiba akoina 5 September da phangzariba pause segmai da tawriba pot se masi yenga kanda India ge su hojiki November gi se si yam maruiba ma oiba keno da ICWA na tawrise ICWA ji yam thina keno ne yamna kare haitare yamna powerful oiba adegidi akhoi gi research yam phajana khoi constructive research yam toba India gi di for the nation of India atangba institution neba agna sigi pot lawre sida aina aigi assessment da aina Miraj khanjabadi ko kairo bugi sida yawriba organization se MNDAA haroko maramdi magi Myanmar National Defense Army je association of army je si adagidi TNLA haji asagi tang duneba tang National Liberation Army yawriba ade Arakan Army AA yawrise three brothers na
hoji any PDF ki manung de alliance story organization me amse se Arakan army de makut kok ngon mangak taneba because of this Arakan army's power hoji mana kan giwa lam ja to ka chaw ada India ki di aina khanjaba da ko India ki di amo hoji India da khwai ki maru resi asai besides the strategic corporation ka khwai di maru resi Kaladal project si yam da $400 million sang ga tawgi base masidi India ne any success hoy de ba de and hoji construction jo overall loi ab ne ba aidi sidwe da jahaz thungwe ba ne ba kalta de pochei pro lak pase ado phasna development loi ab ne ba adu da irang sina bar moidana irang ai da khoi gi na te ko Arakan army na loina maksi paisal le posida upai lekta dana even akoi hold officials rengun da le ji tham khai mathak oire ba loi sip to reba ado si mayam jingji yengaga hariba three brothers e masi India na loina bada India gi Kaladal project success oeba sir now yam ten question of sir gi hangjo ge sir perspective de logjo ge hojik se international news agency mayam na phongwa paw gi style ji ga India gi national news sing ji da phongwa po style ani ji khar khene international news agency na question to area am khak lei government of India na ai ko gi lo na amasung phong na Burma gi lalho sing da mating pangi have za now hojik se masi ifong phongdora bra have gi question ji ne di hojik Myanmar gi government ji da handa India gi national security advisor Ajit Doval chatlu ba sa the government of Myanmar ji da hojik thammi ba moina level to ri di in any way hojik any of the sig lalho me abse wari charo they are terrorists national unity government se moina recognize to de terrorist kai wari chana ba yaro hedana junta government hai ne ba now how's India gi top thinking body mana obviously haying Jai Shankar na chair to ba bu yai ba to way subject to correction but that can be also possible sa adu ki situation ama da moi invite to ba za Delhi da sir comment khale ja si question se Jai Shankar si loi khanga to ne oja na chair lo bolok de loi to kro ba ko ICWA ju influence to Sidi Masana Tane di China ga India ga se Haribula Longman Munari ne. Okay. Kagi Munari no da 1,300 kilometers sangba go. Akoi wudi akoi ga moga thana wudi 1,640 adu ga ile ko. Ala sigi sida kaino da kaigumba Myanmar sida democratic process to taroga democracy la ju moi je federal structure gum lak to male ba. I lam jingse autonomy dum lai hidong male ba adugi ai second round lak chage sa logic predictor was there adugi nangi question da aina haining horisina kai no da sigi maroina India na yam kanna support to loina bang nate ba PDM ki alliance loina bang nate ba se CDF yam bhajan tawre yes amaya na PDF ba na CDF ne ba sida kan tawre se Arakan army it's very important sagi Kaladal project ki Arakan adegi CDF sina yam thina maru resina counter insurgency gi ne ba okay CDF ka akhoi se le cookies ga amatani dana ko adegi akhoi na PDF ha na CDF di nawai che ga thoki di noi no operator matam da bhot jaw go nu pingang izat mang nu human rights violation to go nu ga moi NUG na thoi dana ko ada sigi posi India na sigi je phajana support to da ya de maram di Myanmar di China he yaw da sole adegi di lalo me am China support to re mo me am kankhale ade mo me am kalak pai je China na loi support to sangradi songi India da di problem oi duine ba aduna je even kano akhoi free movement regime lok thoi ba fencing to isu sigi factors ni hainari ne ba ko okay sir thank you very much ya am phajana sana perspective se thabi do aina sa da hayen ingri je ngasai am ga hayen ingri je the theme ma thami ba moina hayeng November da ko ri ji theme se constitutionalism and federalism ne ba sana haidu ta do ne ba natra da kes ai do sir Premananda dong lak sake ada mathang round yam nungai ni ma'am ai de kai mayam gi kauri no je kari oi thok pe ya ge je mathang round na nazar ke ma'am de yam bam di ni ha ter area do now hojik live question je kai gi no ko si gi subject sin nei just for the purpose of academic interest adu nei nei river nate masiki implication manipur da lei gedra have question do ne ai sa Premananda lak sa do isi haiba Myanmar da leiba lalhoba sing ningtam ba taliba aduga another parallel government ama for democratic movement asida saruk yari ba lalhoba mayam si mogi interest si Myanmar manung da tongan ba mogi oiba homeland amam sembagi pandam da leiba adung ba lalholu mangtani haiba lalhoba sing asi kai da India na kauri bano haiba gi yam chobo question ni sana hai gre
मरुइबा इंटरेस्ट अनी ले हैबने अम इंटरेस्ट अमना अखोगी इंडिया की मसीदा सेमखत लोरिबा सागत लोरिबा प्रोजेक्ट मयाम अमा अखोगी 4000 crore की वैल्यू ओइबा कलादन प्रोजेक्ट $2500 मिलियन की वैल्यू ओइबा हाईवे प्रोजेक्ट मयाम अमा इंडिया की ऐसे की प्रोजेक्ट मयाम से कल प्रोटेक्ट तौन बगी दमता लालोब सिंग दरकार ले हैबगी क्वेश्चन दुने सा लाइव क्वेश्चन दे वेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ मैतै नंबर 1 अनी सुबदा हौजिक लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट सिदा बिट्रे तौबिरब्रा नत्रगना मणिपुरी इंटरेस्ट बिट्रे तौबिरब्रा याम कन्ना तोगान तोगान ब अखोगे एकेडमिशियन मैम अमुना यामना ngana predict तौखिबजे जियोपॉलिटिक्स की मतंग सिदा मणिपुर से स्केपगोट अमु ओइगदोरिब्रसिन इंडिया के अचौब नेशनल इंटरेस्ट अमु परस्यू तौनबो होनबदा मणिपुर जे बली हमिंग ओइगदरा हाइबजे अचौब वहांग अमु ओइ हौजिक नाउ इंडिया ना बर्मा की लालहोबो मैम अमा दिल्ली दे इनवाइट तौवे हाइबजे इज इट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मणिपुर सकर हेविनिंग दम नैनबी याई को मणिपुर की करी मरी लेनबरा ना हाइना नैनबी याई अदा हाइजदोसी मोइना खनगदोब सेमिनार सी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फेडरलिज्म हाइजिगिने लिज्म गाक्तननि लिज्म तौबा अदना सिदी अखोइगसु कोरकोदोमनि अखोइदि कौक्ट्रे मोइना लानाव कांगु ओइना कौ लेरे को अदुगा हुजिकी जे आइगी वाखलोंददि अरुबा सिदा फेसेट अम लेबको हाउ प कयाम सुमदुन खंगदे सिगी हौजी मोइना मिलिटरी जनताजु कौरबम फरे मोइजु कौरगा अनि डिस्कशन निना माइना डिस्कशन तौरदि फबा मोइना ngसागी सेलेक्टिव ओइना ngसागी हुजि खोइना हाइबिरिबा चिन नेशनल फ्रंट हाइबगुम्बा अराकान आर्मी अदगिदि अदे काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी गाइना मोइसु मजि कौरगा नत्रगना नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की मीगसु यावदो माने को मोइ वाइस प्रेसिडेंट दुदु कछु ngang मोइगसि कौरगा मोइदन कौरगा दिसिदा याम इंटरनेशनल लॉ की अमा डायमेंशन म लैबा हाइतारे कइनो हाकाना मसि खोइ कौरिसि खोइगी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंसर्जेंसी ना इंसर्जेंसी नि मोजि लान हन रिबेल ग्रुप नेबा खोइगी लॉ दा हाइरागा नॉन स्टेट एक्टर हाइ मोइन अराइबल लोंदा दा अदना इंसर्जेंसी रिकॉग्नाइज तोबि पोरम लायब अदेंगा साइगी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जे कौतागना रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट si lagadi yam luba face ni ko adu yongna khallaga tawribra khandna tawribra sidi big question ni adu aina khanba da international law gi modern international law gi concept ta akoina kaurisi a kind of recognition of insurgency ne ba ko adu si adu oramagadi yam bera lere adu tagadi janta da warning piri ni military janta da mu pi noi matam lo selaka dore high warning on piri ne aduga akhoi india gi di thoidokna policy leite matam du gi saka pai ka do ba khoi neighbor du di kala yam kanna powerful orak puduga adum paigani military janta si european western power mayam na sanction mayam tawri india kem to potin india na kadi unari ne pura recognition tawte india officially military janta si moi government si recognize tawdi tawde ba ko aduga adum unadana khona dana adum good terms lay ba ko aduga sidani khoi nam lu india gi facet si india gi mamai ji komai tawno si ana geopolitics kari gi pusalaga khoi manipur gi kari gi sidum mari le na ngak manipur thoi ba lang ga si ब्रह्मा की पोसी यावरीना को अगर खनबदा अखोई लान से अखोई मोमुन ताना ममाई सुमौद्रगदी मणिपुर की तंखाय सोमलपना ब्रह्मा की मनुंग लेगिदोइने अखोई डेंजर को सिगी फेसेस ऐका हाइब हौरनी कईनो का 990 कुकी काप्सनगरे हाइरी ममांग मया काप्सनगरमनी को अदुना ताकबदी लान मरक्सिद यावरीने असोंगी अखोइना ममिंगनि पनिंगदे मोई लालोबा सोंग ननेस्ट एक्टर सिंग म्यांमार की अदु म्याम यावनबु अखोई कुकी मिलिटेंट सिंग याम मखौ पोंगना लान तौबु ngamiने बको नत्रगदी मोइ गसु ngमोय म्यांमार पोसिम फजना यावरबनी अखोइदा तौरिसिदी असोमदा मिलिटरी जनता मथक्ता वार कली के सोमदा वार दुम कनी अनि सि माना दोइने बको अन असोमदा सोयरगना इंडिया की पार्ट खरदी मणिपुर की पार्ट खरदी मेन ब्रह्मा संगी दोइनि खलरगा कोन सोयरगदी अन मसे खो याम ममाय चुमम चंगी हौजेकी ngasai kaladan project kan sa haibi giba adum yami na ko $400 million ka tawba adagi Thailand bu phago da ba khoi gi highway project ki $2,500 million ka adu khakta na tab khoi soiragadi ha ki de khoi khalisi win-win situation for the board ne Myanmar gi kana ba khoi ju kana Indian khanjai ji ba adu wa khaloni adu gi du da base tawga khoi gi foreign policy si tawbai wari ne adu gi da soiragadi khoi se khoi gi Myanmar gi part mo don oidona lakadoi the cartel sinaga khoi leba ngak pa leba le ko mai mai gi militia private militia thamaga nei thar ka doi ni ching matum jing ana du gi poka khoi yeng ta ka le the Indian Council of World Affairs si isam jamanati si star body ni ko non profit non political ngam taw Indian society rest eki makha da taw ni ma se ana asina ga kawrak bai se
I know a kind of recognition in international law. Sida kaigumba even if ngasagi junta government is invite to ring khalosa la oebo. It's very clear. Maramdi makoina recognize to the famina wari sana roi dang andi lei riba pressure mayam lei re hana sar mamang ko adi US ki western power mayam the United Nations the dialogue to nanjin haiba lei re adu the dialogue to the only thing hojik ya laga lei ri Indonesia na chair to ASEAN ki role chine sa ko adu ergadi sigi matang sida India na hojik standing government ama Burma ki lei ri ja si gamble to ngam ise India na masagi lalhulu ahum ji ko aga national my parallel government ji ko national unity government ji India invite to officially adu idar sigi sida India na gamble to ngam ise sigi risk kamai lo ngam mi do sini sir adu hojik ai say recognize na si officially I recognize ta ore na law thok pasi tawna dre international law da but on tawra ma gi officially unaba se si a kind of akhoi formal na tab informal recognition ne international law da lei se adu lei bani na moina kawra kanda ngasai kanam ta yaw da institution amuna tawra ga that's different thing ni ko adu hojik gi sidi akhoi gi external affair minister gi yawi jai sanga gi yawi hai dana ko ma gi council du da ana suma post lei bani na we can say this a kind of recognition by the government India gi post la ka do ne adu la ga di karam kan da recognition je insurgency ama belligerency ama recognition to ga da ga je ka ne moina ngasai gi substantial portion of that land moina control to kan taw ne international law da aina khamba da kayam na control to inu ji khangde ko ngasai gi moina moi makha da control si Myanmar gi territory si sawburi na khaba khara di control le mani paktak na yam tawre ha bane ba ko adu gi pon India gam lawrisi there is a substantial control of territory of land by the rebel groups control to lawre mon lawre bani na aduna takpodi kaino kana matam khar le kan da legitimate government moi oir kani ha bagi presumption ma India da lei re frame tawre mind ji adu potu ni ko adu ha ba ti yati madu how fa mayam chana bi ni ko hai ji ira na ha kan da America civil war to ki kuira wari ni na ko Abraham Lincoln matam civil war to busida Great Britain na Abraham Lincoln matak lan hori ko kanghu du da recognize to soli min adu di aran mu ne matam no to sibo ai na di sumai international law da sumai thokal emar amarta adu hayeng lawyer ka who knows khala ka janta na ngam ju khangbuti adi China se hoji tumina leibi ni nongma le khalak pata ko hojipudi China ga si khaga handu eba ko asengmudi China sina yam kan yaw da badagi military janda ji sonda boy ram ne ba khaga China ji da ai hayeng da yaw ri hai matam ji lan ke no hong gi dui ne aina khamada masigi ramification se manipur da su dum hoji adum oi ri bani ko akoi da foreign mercenaries mayam yaw hai lan to busi da lan je khoi swai da le mi du na te ba foreign mercenaries di promise ma tawra nang lan si kamna ro mi ha ro adu hayeng ngam ka nang lampi ni na ta kaino pi ni with a promise ma ta ko lan ka phun ba yaw busin ji foreign mercenaries ka moi di prisoner war state ru piru di na sing badi moi di lo da ya da bane ba ko adu bokta pai ga yaw bane ko longi set pa ga haina mo hoju kai longi set lo ni matam longi du le hong do khre ato bo khong go mayam set khre bane ba wani ai sum hai ba ni aduna shi di very clear ni aduna bu sa ado ide ne la is it not just foreign mercenaries mayam ami yaw we have gi pot khong na ta ba ngasai gi nongmai je sa foot tha ma chuk na kap na khre bane ba ko gi Burma da kap na ri je NSNIM aduga Manipur gi lalobo mayam amaga haiba sida yawriba PDF ada CDF ada KNB haiba lalobo mayam je nongmai kap na gra bani mi myam si gra bane ba sa ko mi myam si gra bane ba Manipur gi lalobo si gra NSNIM gi mi si gra song gi site su mayam si gra bane ba adu mayam de India gi national media mayam no reporter Indian intelligence mayam agency mayam no puthorak na publish to gra bane ba adu ai why da gi hor akan sa Manipur gi interests hana kamai na khitang ni test to bi re sa na ko kamai Manipur gi interest se aina hai se khoi si India gi part ni na ko akhoi mathang ek to ya poti okay akhoi gi border manung si bu de Manipur police na kain operate to ni kain ba lane hai post akhoi gi ne the border si yorok pade de akhoi gi kain jurisdiction state government gi leita ba hai tare aduna akhoi si am luwa abastha ni bu lai se ba very difficult juncture ni ko akhoi state government ju powerful oi da gumba ade center na important pi da bu ko aina sai je bodo soira ga di ne Manipur gi territory khadi Brahmana loksan gi bu gai loksan dra bokta ai hai do sai gi group sing sina private militia ga type to rule to raga Afghanistan ga to style se ai badi phajati Taliban ga Afghanistan ho rule to jaga ma am yauri bal mun sai gi drug lord ko kai go mayam sina rule to lai ri ba ko ana si gi type ta ko ju la kan hai bana ti imalai bang ne khwam nu si je adu ta ga su su gi scenario ama lak pa yai ba ko ama khangna military janta na de very clear ni hu ji ki noi hai ba sing ji ma di terrorist ne lak tok pane moi KZ ta ga phong bane ba ko si janta na de adu moi na di terrorist lak thoi ni na moi oi na di
dialogue si mo ya poti terrorist ki dialogue to ya ro mo muk lei ram ne ko to bu terrorist bu oiro adagi di khoina di insurgency hai adi hingalaga belligerent yor ka doi ni adugi mo su power kan khalaga di terrorist ni haira roi ba lan ngam ko terrorist oi do lan ngam dri gai di terrorist oi doi ni mo si adugo lan si ngasai terrorist sing sina lan ngam khalaga di international kano ma recognize to khalaga de pharak ta kane haibani da adu gi por ma soidan la go ma thank you very much sir yam fazaba perspective ma thambi ai mathang ji ai dara kes la sage dara kes si hanagi habatare Indian Council of World Affairs ko hojimang nainari ba yam ro India gi thinking body ji research fellow umso ibiramani sugumba seminar ma habatare international actors me ama yawba aduga yamna hojib yamna evident oina lady ba conflict amaga mari leinaba matang si mamangi president sing da thokhiba thodok sing leibra ikoi sugumba oiba seminar sing invite tawruba kholuba adugumba thodok tu da magi implications sing si kam effective oiba leikhiba leike have kana ikoi as hanagi Indian Council for World Affairs ki research fellow ma oibiram ba moina kamai yengbing asi ko thamjari topics thank you Miraj yamaroi ba wafam amani ko ngasai gi Indian Council of World Affairs na host oirkanda koi samaina Myanmar gi military junta gi mayokta lal songnariba koi gi pro democracy oiba national unity government aduga magi army wing koi gi people's defense force aduga mai koi ga coordinate toraga chaminariba Myanmar gi koi gi ethnic armed organizations maruiba sowa koi gi Kachin independence organization aduga ngasai gi Chin national front aduga Rakhine state ta maruina operate toba koi gi Arakan army ko hariba ahum si mari si yaurakanda ngasai gi koi gi seminar masin mai wafam si ngasai gi nangna sumwang da panbi gi ba koi gi Reuters ki kaino sida koi ya mek sing na thamme ko junda mamangi koi gi external affairs minister J Shankar na koi gi India gi border area gi stability aduga magi national security da level risks myam se masigi khallakanda koi stakeholder khudima koi wa tana da ba yadre haiba gi wafam ma phongdo khip su lei khre ko sigi makha tarapada laiba development se akoina kamaina yeng mathau ta ge haba kanda ai gi perspective ta aina hamada thamjaning mase India na mamang na su akoi gi yumlo na balebak sing maroi na khudam oina aina panjabada Nepal gi case pan bai ko sugumba aduga huji pangkoi koi deng da koi Bangladesh gi kaino da su koi asoba kaino ma uba phangi ko India gi role se magi big brother amagi type to South Asia da magi dum lai da Sri Lanka da bu Iran thoju amada bu thoju ko adu bu ngasai gi lai po se India being an immediate neighbor ko both land and maritime neighbor ni India se Myanmar gi and being the largest democracy in the world India gi magi responsibilities magi khara dum lai ha tare adum ma deliver tona bo hone mamang na su Myanmar gi koi gi November 2010 da pangthok ki ba koi gi ham election ko masigi kaino se da su koi gi masi mai pa no kaino tona bo hona ba kanda democratic government ama the transition pro na bo hona ba da am solve role adum India se low ki ai tare and akoina khamina mathau ta is diplomacy da there are so many things happening beyond our vision aduna diplomacy da dia koina white and black haidana laiti gray areas me am lai ko masi koi loi khangnar wa tani aduna ahama da koina u mathau ta je India gi di koi gi Narendra Modi gi lising makha da koi gi neighborhood first policy ha ba me am kana changjai masi ngasai gi koi mamang da lugis policy ha ram da gi is olak pai matang si su Narendra Modi gi lenga se gi makha da smaina changsil ki bani aduna India na magi neighboring countries sing sida kya myam na importance pigi ha base masi neighborhood first policy gi kaino si su aso bu kaino mane ha tare adu bu laibak thiba ha ga dara India gi neighborhood policy je huji phawda magi yamna successful oi bagi mami ma ta de ko mamang na su koi pan bi khre oja da bi na su adanga sai gi laiba posi kai gi damak te India na su gum step am laurai no ha ga di masi de yamna thoidok pang ngang ningai oi de na ai thamninge maram di huji ha gi ba India being an immediate neighbor and being the largest democracy ko adu laire next da koina uba phangi ji India gi foreign policy da magi assertive posture ma si lawrapa India da confidence ama la bagi pot ama koi uba phangi aduga haining bo fam amana mathang da ngasai gi singadori ba koi gi seminar si kaigumba pangthopa taraga di masi pangthokna bagi lambi aduga hariba koi gi party sing sida koi gi invitation thabagi wafam tawriba myam si koi gi without a tacit understanding with the military junta masi toba de democracy da agari diplomacy da ko maram di laiba international affairs da India na ngasai gi Myanmar bu lengai ba habedi ayama sorupudi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯟꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯦꯁꯤꯠ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯁꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯅꯤꯗꯪ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯇꯔꯁꯅ ꯐꯣꯡꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯇꯔꯁꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯚꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯁꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ICWꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯏꯚꯟ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯐꯥꯎ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗ unprecedented why ꯀꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯃꯊꯪ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯪꯖꯒꯦ unprecedented ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯕꯤꯔꯦꯀꯣ unprecedented ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯟꯇꯥ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯟꯇꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ 1960s onwards ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯅꯦꯋꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ in one way or the other ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ unprecedented ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡ ꯑꯃ ꯏꯟꯚꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯁꯤꯜ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5 principles of peaceful coexistence wafamse masi ngasai akhoi Nehru-na akhoi ningtamba phangam matungdagi India foreign policy da akhoi seasonarpa hojik su dum kaidana seasonariba foreign policy gi principle ama haragadi haiba 5 principles gi manung da sanba non interference in the internal affairs of the other states ne ba ko aduna Myanmar gi internal affairs da India na interference to waiba India gi mai somninga waiba wafam ama woibani na ngasai gi hojik phawba gi kaino da history da India na ngasai Myanmar gi internet gi waiba issue sing da involved to the have the natte tawi adobu ngasai tawgi style se interference gi waiba misinterpretation misreading to the naba mong da khoi satharapa pot ama oin leibani ado handaki laiba development se kai gina kanda aina kitang samjana ningi se kaino kanda China gi pot se lai se kai gina kanda August ki tang 13 da khoi China gi khoi political bureau gi central khoi Chinese Communist Party of China gi akhoi Politburo members oiba aduga China gi foreign minister oiba Wang Yi si mana akhoi August tang 13 da laktana akhoi Myanmar gi huji ki military junta gi leader oiba akhoi senior general Min Aung Hlaing ga ma unai nepito da sigi meeting si maru oigra haidare unabasida Myanmar gi huji Myanmar da China gi kunsuba akhoi ambassador oiba akhoi nupi ni ma se ko akhoi Masya Mark Loinana Hoi Unavani, Masida Kogi, Sainagi side Tagi, Kogi concerning Tami, Maroina Sainagi, border area, the instability labor, Magi, projecting Maruba, so project Myanmar Kogi Masiki security provision P Navagi Wafamko. Aduga Myanmar side Tagi Maroina Pukalasi, Wang Yina Lapasida Unarisi, Mamang the Kogi military junta, Kogi SPDC and State Peace and Development Council, Lusimbo and Bakogi, Senior General, transfer Yaunako, Tensen Yam Une, Mamdi, Myanmar military junta, Huziki, Yam Sawa concern Malay, Consensic and Waganda, Myanmar history the Horopada, was Adanavina Zudum Panmani. Sagi Myanmar history na Navaganda, Magi military roles yam sawa. Adunabu 2080 constitution di Makada, 25% sits in the parliament, sing as Sagi reserve Taminava. Maramdi Myanmar national independence, sovereignty, unity, and territorial integrity must protect on Honavada. Magi first priority, Wagi season Magi national cause a more in Lebanina, military roles, a way locked up Swaya they have never got. Aduna Sainagi side initiative Hana Yam Lowe. Aduga Koina foreign policy that Koina Kamina Sainagi di Hogi Yam Quire, special envoy on ASEAN affairs kind of Moituana Tame, Duga Haiba, special envoy on ASEAN affairs, Akogi Huzuzi, Akogi Tang
sisun na oi ko tang sisun na oi ado tang sisun siga khoi gi Myanmar gi ambassador du ga tai tai official sing si yam toina Myanmar gi ethnic arm organization sing siga sai gi Dhanabir su pan bi gi ba du mai tau na khoi gi Chiang Mai da adagi khoi gi China gi Yunnan province da khoi yam toina meeting sil le hai da re ko maram ding sai gi hojik Myanmar da khoi lai ji ethnic arm organization se makhal ahum ne hojik lai je ko sai gi maroina makhal broadly ani hai bai ko amana sai gi junta gi mayok ta lan sok na bai yaw ri ba kambu sima aduga military junta gi mathak ta khut tha ba yaw da ba khoi gi ethnic arm organizations myam su lai ri adang sai gi mamang da thambi gi ba kai no myam khoi gi ko oza PREMANANDA oza Dhanabir na thambi gi myam da khoi gi coverage myam tau khre ko Darkes, just one question. Sida some of the news agency moina haivazi India ze South Asia power moina haivatare utna bagi magi space ama thira ibra haveni India gi mapangan fudok na bagi muscle flexing to na bagi area ama handa kisi da oibra havazini si yam oversimplify oigadra overestimate over ikogi kari mo oigadra high statement mo oigadra kamai han bibasi masi ai mama na ju punjab do ne hojik lai ba koi gi honorable prime minister Narendra Modi aduga khoi gi external affairs minister Jaishankar ko khoi gi leadership maka da India ji major power moina major economic power masu oina sai gi malem da khoi gi leadership gi role ma ko larger role play tong na ba gi ma gi yam so ba assertive we ba posture ma khoi gi sangthar makha chathar ai da re ko foreign policy da aduna masi gi par and partial me ai da aduna hoji ki assertive posture se handa ki laiba move si da yawe ba aduga move se khoi gi India gi national security ma gi strategic interest aduga khoi AS ki kari gi sai gi mama na su pambi gi ba ngai strategic dimension kai ka myam se masi jina major power sing gi competition je da India su ngai gi ma gi atop neighboring countries sing ko major power sing si ga sai gi khoi gi kayani koi gi thengai na rakpa mung na rakpa sidai da koi gi China na loriba initiative US na loriba initiative sidai da India gi su ma gi national interest and security gi wafam ji protect to na ba India gi su my bigger role ma play to da ba ya dia ba gi assertion ama ne na okay thank you very much ai mathang se sadana vi lak se sadana lak sing baje hoji kai ge dhara kiski my perspective me am je sum la kan da everything fall into place magi sir sida hojik san nga sai pokat pri wafam je why kai dam ni Indian silino masiki consequence kari war pe ai sine hojik si sa PREMANANDA no mo high re ba sai manipur gi machet po yaw hi ai sine songi bama ka kan ta har po gi ai prediction ama tham gi je sir constitutionalism and federalism ki question ne see the hojik le river CNF chin state mo gi homeland tan bani even with greater autonomy maga loina Burma gi union de yaw tar ga so then Kachin independence army je a long time back moi je Kachin gi oibo homeland ma moi tar la e Arakan army gi hoji Rakhine da moi homeland ni hoji lam moi gi enough land moi hoji equator le de kwai gi chawna confrontation hoji Burma gi junta kam meng to ri je hoji Arakan army ji hoji gi oina for the time being oi so sigi sida moi gi homeland ama gi assertion have tare sigi sida India government na space ama provide or why gi question dune sir ngasai gi nan hojiki Burma gi atopa parallel government jo invite tori to dona te but at the same time ngasai live question the constitutionalism and federalism gi question sir la kan da san ngasai already higher ya relate to na in khar chaw na sigi nai na bagi tan ja da sar long ning do de sakai mo phongdok pini sigi se khoina Miraj yeng ba kan da ko Burmese ki military junta se democracy pan the bra se is not beyond the question ko haidi China ga Myanmar ga mari phatab se military junta ga mari phatab se phadan da lebi phatri se sida manung da haidok tom nei yam roina say Burma seems to be buffer state of India China China je Myanmar je China ki buffer state to chale haibadi loina magsi moi loin paisal budong to asigi se military junta na ju pam de aduna ngalingai da khoi Aung Suu Kyi na democracy porpana te adai matam du wari du pa du mayam jina ko military junta jina all this European Union ga America wa ga loi chale ba we want to bring democracy aduna please extend your helping hand and financially ama thaje da ba adi mayam thaje de ba thaje den to budu $11.3 billion ki ngasai gi khoi thau
pipeline porpado adugidu reject tawbuse ahanbada masida mapanji generajon thajagraga Brahmaji khatang military junta ji karani democratic wakhalon je China gi post khar lapthore na habidagi ne ba atei Europe ki lam ke mai even India jo home minister chatna khotram tam yam toidena ko adu loina bakse yam thuna mu hongai se akoina sida khanga dam lai ko Brahma gi praja jing se the Myanmar praja jing se military junta ya bu bari le kari noida Myanmar di military layamdradi karim to wero ko loina maxi military no por ini dana aduna moina military power ji nuksi gi posu moi mida laitabadi nate ba ko aduna adumaina sum lakpanina aina khanjabada hojik sida China da yamne election aga hala dong torga sum tawkanda sagi Brahmaji China gi lamam dong na buffer state to lakpagi potu ki dana khara thaidok pasida India ga nakna basina mo yam hena Brahmana pameba kai gi pamino da India jina yam democratic we lamnina adu mai wakhan du kya khandeba ada mateng pangdabar ga di hojik si Burmese government da India na pirisi 20 vessels ne koi gi thau punaba jahase submarine mu pi ni kaino yes sir adu wa asagi akhoi gi kaino Rakesh na gi dam chummeba si without any my kaino ma tensit ka no ma yaudana understanding yaudana sudo tawreba aidi nataga na masi santi porke na khalam su eba noigi sigi leiba magi armed conflict se masi wari sarga porke aina haiba gi posu Burmese government ga marungda tesin understanding ma leer mo hani nga su leiteba aduga porok ngamoi habu khanya deba aidi hoji se India se sigi smaina santi porok pai pot se da yam kanna even nangi kenogi Russia ga kenogo ro Israel gi ro loina ba mayam gi mina mieng loi changai dana aduga masigi mai lige sidi nanaland gi luchingbo ram country mo bagi pithribi si angpa da phangna santi thamgi bagi posum yam leidana ada hoji Miraj na hangbiri da now hoji lai ba question di ko tase na ha ga di China ju dum magi hoji ki federal democracy ji pambagi potsi moina reconciliation ai ja duneba ari potu di sum toroi dana ade India gi di basically dum pamani ade lu rizu je khoi da question number tholai je nangi NUG na ne atei toan ta ga ha ba kangbu je PDF ki manung da moi yaujare ju elize wor su ne yagadra yaudra ha ba question ju leiba maram di democracy por di PDF pamangani ko aduga NUG ju pamangani ko NUG na government dana aduga PDF oi ka mayam lei jina amu ngaktani dana ada sigi si porpa pamba pamdabagi potu da hoi democracy porodi pami adugi damakta ihok tobudi pami aduga mayamaji mase thugai budi ai NUG na pamdong mandeba hojipudi moi ka hena maka phongde kaino da sai 3 brothers na kanman bazida moi ju kamnan bai ju saina na 100% support tori ne ba adaka ngasai junta government si ka tasing thengri ji di sila lawsing ji ne mane sila lawsing ati di sai khoi Rakesh na gi do sida khulai ba do mayam ju yauri ba moi pulli ba moi try pang mukse sida khulai yaw do mayam ju yauri ba adu di now India na si India gi di atei se Nepal ro Bhutan ro adagidi hoi Tamil Nadu kanodi Sri Lanka budi mai portu ka hena China na paisa pe ga update tawhi bani upai litre ko aduga Bangladesh so ji anu bulai ju tangam dekha lerga musu change to bai ko aduga magi sigi sidi India na kitang bulu na tokde kwaidagi India na lu na lodge de Myanmar ne ba kena Myanmar lodge kena the Chinese factor ne ba aduga sagi kanu do koina ASEAN permanent as a permanent member so in a dialogue partner in India na ka changa ga atei ASEAN members me amga tasal ise siju there is also Chinese factor neba kena ASEAN members aya maximum China ya deba aduna si kudung sab ju China na India na low ni dana aduna hojik sida ai khanjabada military junta ga ju yanabam ju lembe ai aduga saigi democracy je federal structure da porok pai dudi saigi reconciliation gi part amo ore kadoi ni kena democracy pami bu kangbo jing do loina bakse tongana homeland tan mangak tani na hoji so sai kho ja bi belligerence ke type ta lere belligerence side liberated zone lere moi sarkar lere amadu no operate tongam jena adugi potu da lak pani na ai khanjabada sigi ji pulapsi tasan khomjin ba ma chang base madu India na ngamoi haininga leite ba okay sir now hojik se sa gi perspective se mai am yam phajan thambiri now sir
लाइव क्वेश्चन से ngasai sarna jo hai giba loina khoi all the three panelists ngasi tham giba je India ki economic interest mafam jida India na Kaladan project ma yamna chauwa sa da habatare $400 million thajal laga na masida sengkot lure sir even hawbagi hawre habaduni hawbaje yam it was ka haitare yamna natta basa ai thabak to project si sangha re sangha ba se modi prime minister gi dream ni na sa ko modi ne chalaga sangha ga ne expect to mani ma ma sa sa pangam da na sonowal chalaga sangha ga ni sa sigi 400 million aduga sigi prospect ma ma changri pesa do ta and again masida la ka do highways even manipur far cha ka do highways 2500 million US dollar ni sa si Indian invest to salary ni sa masigi ano quite more project ani ji ne ba sa ko and again masina ta to pa no India ki pipeline le project ma ma masi ma am ji ki interest si serve to no ba ki damakta ko ki hari bala ho sing sida government of India na mating bang bra have question ji ne sa do the kermai yeng bi adu di ngasai ho bu pass on ju ha ge adu re sa moi ko ri je sana hari ba yamna larger India ki ambition nama hai tare ko Myanmar gi hojik le ba conflict si resolve to na ba na to some extent masi conclusion nam purak na ba du nataba atop perspective ma yeng kan da India gi just India gi economic interesting se si khaktang secure oi na ba gi damakta hai bala ho sing si ko ba gi wafam ji su lai bra have question do ne kai have ning adu gi matang da di kaino map tum tham biyo ko map tum tham biyo adu gi matang da di India gi jo adu gi interest khaktang hoi rogi adu gi interest or ga di ma gi khoi diplomatic criticism ma atopa kaino jing dagi loi lakani adu gi natabada adu ju lai da na ko adu ju lai ga semaroi na India ju yamna kopsi je magi Indian Ocean je China gi ju mai donga thopam mana tan leite da ada India gi ju khwaidi maru ba port amni da ada hoji bok di China na dominator loi chalina operator be submarine myam du India gi ju khang ponte ba ado si lakan da sidwe da port leraga phajana Southeast Asia gi lam myam jing ji tinar pakanda sigi China gi khwaidagi maru ba strategy amaju India ga ani ji India na confrontation si phajana ngambagi pot amasu lakane ba ko aduga asai gi kaigumba by chance Myanmar gi issue ji namdaraga si American interest na America na PDF ta hold this mana moigi Burmese Myanmarese kano se Burmese ek na tonga leraga 2027 bokta pitha ga do paisa sanction loi togre ga je mase ate mogi na te ba moigi interest si democracy la ga against China lai baduni aduga Chinese factor da sibu pai gardi America na pai bai ji India pai sama nei dana India interest America interest sama nei dana ada sumada gi lalo bu khara du themaga adu gi potu na tabada khwaidagi kanba lalo bu du ne ba India no wari sars sadu se ai si ma mang da ju thama tu mang da asara ful salaga Arakan army wari sab lai gada ada Arakan army gi chief na magi interview dai si India gi wang jang kan da kala lat project hang kan da ma khumi sai khome ba China ga India ga ni ji comparison to the moina India la kitang waro management phasade ha management phasade adi amadum tong to bagi moida nungai to potu phajan palle ba phajana magi yamna stability leina strategic chumna to bagi potu lei to na mo da khra waro bagi posman tham do di nate ba yam phajana san thambiri ba je ai moroi na map su chari je mayam se da Kaladan gi ai na pijari ba je ai gi Kolkata da gi na sitwe fa yo ba sigi route tu ne mayam se da mayam dum yeng biyo kamaina swai da sida Bangladesh le India le Burma le sida le India ji India na kamaina my interest pursue to no nei adu China US amasung India sigi proxy war ama gi masigi geopolitics ki angle je nei nazar ga sa lakche gada ba maru wa fom na Manipur gi matang ji ne sa hojik lakadori ba ICW gi seminar na tragana Delhi na ago gi Burma gi laloba sing invite to ba sigi implications je sa Manipur da mami ta gadra haibajini kari happening is Manipur gi di ID yamna lai luna lohon ning de okay Manipur ko complex way do di magi leiba pot me am du gi ne ko strategy me am du ga adu asing ma di Manipur gi je internal security India gi to pot ne ba ada internal security to wai je
basically Manipur context already counter insurgency already na hoji loina tori me am jingi mo si loina si khudam phangani ko sambal khaba orju kuki da khabai mota atai la lo cha thok jin to oina thingbo to bi adagi khoi gi any mission chang basi kuki gi mission ga yam chang ni jingsi moi je hoji counter to bagi sin bagi potu leidina even pdf cdf yong to ni dina ko ada adu gum bagi potu yenga khoi gi india gi internal security da moi sinabase masi sinai ja tai kai sunate moi ge su shelter ne ba aide asomna multi hunda kamna loena somda chenjel puji adum samban khajal ori chenjel gi aro na tra aduda china ju ngai re india ju ngai re akhoi ge thangnari ba lalo me am pareng jidi magi problems is solution product of the share de sigi so long as si problems le nge akhoi re ju problem de adum oine ba aduda Marina was the Kim Abdulina Arakanami or the Kachin Tokroba. CD Toneva except Hoga, the Tonoris Chin Defense Force. Can other Sigi Chin State. Other Sigi Karigumba Hogi can Indiana Hogi internal security Mogi Mating Loba Maram the operator the Aquiming and more on Litolena. Aduna none say Miraj and Habigre. Even PDF, CDFC, Yamkana, Saikenet Biga, Tonaribo Holibadu, Pangrena. Sigizilla Ivanina, India, Masagi Songi, Hosikam was in Dukara, Tinaba Konava Loinaba Potu Lavania, Asongizu, Kudung Sabakara, Pangudu Levanasi, Yam permanent report Nateva. Adu Indiana Pabam Tang Leva. Aquena Sida, National Security Trip away, I do the way I can Aquena, Sida India is Loin Lang Edena, Sida Indiana Mana Yam Komna Mukalizina. Kaya kan da national security threat tawraga di sida leiba posting nan KNB gi ama phabdo adu da matra mai lam gre pot se pro anti tank yawi ga dana ado ngawai tan pot pusalak pasibu thoina phabi raga di akhoi gi paramilitary jingina moida bias leitana tasengna for the sake of India gi tawraba national security gi tawraga di not a single case sida operate taw am ta junga moeba ado in the meantime moina samal khaba khotpa FMI thop ga jisu matang char loi thamakan di am effective ga di problem di oidong mande okay sir adugi tungi du yenga ga neba sambal khaba ga FMI je lai jisu si jo khoi manipur gi poti natte ba ko ai da khoi interest taw natte ba yes exact adum di yam clear da sambal khaba ha ga su aseng badi mado khoi gi interest taw natte but india gi union home minister na de asa paramanda lak sake sir hojik si sadana bi ne yam chaw ba allegation ma government of india mathak ta thare mapung en haji india na taw ri mayam je india gi national interest protect tonaba madu pursue tonaba tawjaba ngakani there is nothing to do with the with manipur right there hojik even border fencing ge ayaga jo border fencing se manipur ge lal hobusing chathok chasin tawba adwai gi area tu mapu ina khaba gi matang oina tawi ga hai example number puthori se kai mot be ni sa kai no sai bi sa Equally, Indiana Tory. Manipugi international border the Tory, any step of a lower goes low river, Moina Tory, but home may am say India national interest, cut protect on over Maduka pursuit on over Tozavani have. Ado equally Manipugi, house level conflict resolved on over Nikangde, other Gauzuki illegal immigrants in Chatokasin to what Tingavani, hidden a Toba, not the heavy from the carry having. Nothing, Lord Share, they Murray with Ilin among Actanida. India they bomb my national interest to Nahana, past priority to people to na ko. Ate akhoi ge maitei macha khara leiba naga macha khara sidi ka sunatida. India da khoina India si khoina merge to give the mi yaw bra leibak tang khoi bap taw jan tre. We merge with the population with the land si bap taw dra bane khoi khang pa India da yaw le rame. Adun hausi pokta ko big question we the people and how ba constitution preamble do we do they still we include or not as we ko question hang nei ne kai no ga treatment se khoi da tawisi India ge full fledged citizen amoina ko treatment phang dio khoi am ta ba mapham ni da khoi le kachin da su le ngum to kachin ni moi kachin state na te ko India ge kachin da su le ngum to ade da gi de am treatment su phajana to wi da bu tu yam noning da independent country ni khoi se han le ra machine da India da gi hena khoi na written history ge am le ra mini constitution khoi na 1947 da lejari ni khoi ade ari ba so khoi di loyum bu sile na 1914th century gi lei ni constitution history ja khoi na lejar ra ne ba India de british tamaga government India 1935 to 1949 gi constitution 50 da enforce to du ne ba wari bu ko ade han ba leibak ni adu gi leibak si India da merge to bu da parsi state we ni ko si
सी इतिहास ने मतम लेब अखोजु पेन थोकन बनिना पा हराव दोन थिल ले होबि वारी ने बको अदि याम इकाय निंगाय ने हाइबनिदा अदु मसुम येंबदा ममांग आइदि अखोइसी full fledged citizen India on a treat doctor bani adugi symptoms how should layune layunabu India national interest yeng bada Manipur interest yengam the wari ne Manipur interest second not third no list ka yaw maro the Manipur interest adu makoi mang tu musum yabim wari ne bako ko upun ko lambi gari chom sa upun mapung mayam har mayam chin mele den ko adu ne bako tarisi ana ai wakhanda di hoji Indian Council of World Affairs ge in society pa bani cham kana mase ko nainaru banate adu sigi sida Mas ek am khal orami linkhat babu mas 1943 linkat pa adu 2001 dagi di mas ya parliament ek am pass ga mas an institute of international importance ne tawre ya maru ere adagi magi governing council gi se ki vice president of India sina president oiduni chairman oiduni adagi India gi akhoi external affair minister sina vice president oiduni council ji ga dan takpati India gi heavy shot ma lo yauri my council ji daga asi government India gi kaino amoi ne run to bi type tawri ba ko ade mai ek se khoinu pa matam sida section 13 sida yawe object of the council ne council ji gi linkhali bi objective se kai noi se object taret pi ade object ahum si akhoi handak tawdoi moi gi seminar siga mai le ne hai tare ahan bada India gi khoina India ga international affair gi sigi kai ke development lai kholi hai sigi prithvi se inform opinion on international matters thamna pot ne moi objective se yam pak sauri ba adagi di promotion of Indian relation nga chai foreign policy wari se masigi posima prithvi da thamna ba gi pot am yauri research ka tawba ade amoram da ma se conference seminar ga linkhatlaga India gi foreign policy ma'am se international gi affair when launa ba ka tawri aduna takpati handagi to isam jam na suma khoi university da adagi di kairunguma group of Malaysia international seminar national seminar adu ki pona te bse government ki policy articulate tawna ba government policy highlight tawna ba ki council ne bsi council ji aduna khoina ga yam line lo ba ya da ba hai tare ai di su pakhale masi a kind of recognition of insurgency gaina recognition of belligerent ga oiram madina very very dangerous janta loire sudi thare hari moi hari now we are nang da ka letre khoina hawai mayam na sanction taro su khoina ken tawbi da bani adubu nangi territory si tangkhai am hen nangi rebel groups na paisen khare aduna khoi gi project porang mayam lei yam lei na ko si chauba Manipur gi budget kari digi saruk cham hello project atani ba ko suma project mayam lei na suma singi khoi sathada ba yadi haibagi wakhalor mun chela magadi very dangerous Manipur upun da hawdoni moi gai thor sakhi doi ne badu ade amana mu India gi neighbor sing se akhoi India sigi mage khunum yeng bada atai thodong nu khangu de khoina chum yeng bada 9 neighbors lere me India si jo lere me macha Afghanistan Pakistan Bhutan adagi di Nepal China adagi di Myanmar Bangladesh ade Sri Lanka adagi di Maldives kaina yauri ko India gi neighbors si ayambana India am yada ba ngata ngai ni Pakistan hawbudigi mi yage ta huju yadi Afghanistan amung yadi bakta di matang yuane ba Sri Lanka so amung yadi adagi di Maldives sibut India humum chatpani handa amung yadri si ya la de ya masi yagi de Bangladesh atopana pahi de yadre India da lotrang le dai extradition to war country tribunal to rim ne me do kari hasina sina do berani ji kai sa dun khang de mauji Myanmar su adum berane ba ko nusin humbane ba Nepal su amung andak yadra khangdi si China amadum yajadre natra China am yajadre yanu hona bani ngam da bani Bhutan budi bapta de natra si me India neighbors amata phatre India si danger ni India gi neighbors phata nungai pharoi ne phana shanti le su yekna baduna dong dang nungmai lam jel kai taw tu ni ada masi gi pot ma yam do male neighbors sing si gi akoi India subcontinent ga hai ne ko UN gi security council gi permanent member oini ka na ga chenjari songjari ni ko ko jo bam thoi ga na international forum sa lausalami ne ba ko no ko aduna adum mayam leibren kham suma gi larger context ma yengam do male world gi politics bipolar multipolar ki post lak parina India so du ki world ki koi power balance ki kan wasida ko ju multipolar ki ko ju pol amani kan high ki post lam do male ba ko aduna sum sok thok pai wari ni da pixel laga de khoi male ba Manipur u ri ni ko America chalo ga so last and khambada ako issue je phajan handle ta hu dra ga dine ai khambada Manipur ju upun dani danger ni ko khoi ji kaimta khoi gi Manipur government high bani sing de khoi government gi rit leib jan de rit ka we khoi lo da ga government na ta nang tawre pha ni kai pha ngam pote ko ki da ba area da pha ngam pote ba si di khoi na hai ba do occupy territory Afghanistan ki time moi na dum pai ja khra ba
army book the kaim tong amputi asan pa khoi haibo ni kaim tong amroi kaino they are stationed in occupied territory the UN peacekeeping force thajan mugum ne they are acting just like UN peacekeeping force mo chwa ka paroi moi da ka pa ga da self defense da ka pa kani adugi po ne ma seng modi adana masi yamna fragile ba kaino ni ko asi masi khoi yam hasan handle to bada ka le yam naina bada ka le aduga akhoi gi naina ragan top na tab khoi ngasi bi naina tu ida sina tab akhoi masi khoi relevant authorities sing da ko sige Indian Council of World Affairs kai UN gi mi ga su yauri e moi gi council ji daga adon siga si arai bana te moi na tawdu posi prithvi puna ma sa phak to ni prithvi gi policy making amane ba se adon sigi port ka si India foreign policy ga se adu gi direction ga sigi council ni pi doi ne adon sigi posi yam lu bai tare akhoi ni line lo di yadi de hai ri ba aduna in kham ba sam sam da na bi thambi ri ba sai gi kainogi janta gi tacit consent ama yaurangani ga je adu bu yaurumadi phai Kasai Santi Karigi Wakalo Nama dialogue so adre. Zantan dialogue to hire they declare terrorist ni declare to ni moi gazette pongin. Aduna adugi potu laibani adugi poto khara stay no khara handok na bagi pot amaga lang na maga tawra maga di well and good adudi phayeba ko. Adu so na tana moina insurgency na ta belligerence recognition pige haga di India government non military janta kan tana roe direct recognition pikhala ne adu wer maga di akhoi facet ani maki ma da kale na moi da tawraga moi gi tacit consent da dialogue process ma langna bagi moina good office head mediate good office da tong lu ta good office ka pi na bagi pot ma la ga di well and good adu ga am phare adu nataba kasai gi without janta sinang matam loire bye bye akhoi di sigi kala bani sigi pa sidan ta sigi pi sida si government sida we are recognizing they will be the one day legitimate government of the Myanmar gi lani haina adu gi pot le ram ga di pora ano dimension ma lak to ni adu yong na khoi khana ma chumrin khal Okay sir, yam fazabo of my pocket peri sana pocket peri from the kay the luxage. Darkest luxage. Darkest questions any hojik ladies. Mapunguina in the context of Burma conflicts with India ze magi independent interest amada maze pursuit of zeri jala or India ze ingasai United States ki ally moina US ki interest to ga samnaraga chatpa adugumba pranamo in India ze ek tawri have questions in hadak very recently United States ki discussion amada have tare hadak nei nagi visit India se US ki ally moina treat the way abraga have ka even US ki masak na ba Misha Makna, India US ally, we can treat aware of India super borny, as the India Masagi over Amarana interest lay to the actor or Kani. As India cannot be a anti-China with a aware, sometimes India interest to Lakan that in China against the Lakosugai, pose in our position. Thank you. Very good question. Miraj Ahmad Aina Thamning is the situation right now in Myanmar is very complex and challenging. Masi akoi gi yam line akoi na u busu ya de simplify tong na budi hona ga daw ne du akoi na yam na nung pan khai na layer after layer akoi nei na da ya da film lai ko aina kitang substanizing bada se ngasai aina panjagi ba China gi foreign minister Wang Yi na 14 August da se hi jigi ko gi min online wari sar matung da pressure je China da jam patna pi masi matang je akoi na Myanmar gi akoi military janta gi magi perception se magi world view je huji ki situation je akoi na khamina jai ta di 79th anniversary of the Armed Forces Day ko akoi gi 24 March ki akoi gi men online gi akoi gi speech se masi akoi naina bam changi masi da gi ai matek am tang ai panjar wire ga di mana se da magi sang aba speech da yam na maroi ba international affairs ki matang na mana thambaji major powers in alliance semaga ason ba leibak sing bu intimidate to namhat pi ba gi pora mojik chathare aduga loina na ason ba leibak sing ji proxy oina season ra kanda koi gi mana refer to je Myanmar wai ni koi gi neighboring powerful web countries sing se contain tong na ba moi bu lak thu na ba hona ba gi pot ama chathare hai da na ngasai gi magi international affairs ke mari leina ba saruk ama da mana pale adana masi gi maroi ba line khra je ko yamna kup nai da re between reading between the lines ko akoi yam kumna naina bam changi aduga panjaning ba mana ngasai gi akoi gi zap Premanda ju ko Dhanabir oina thambi ba myam duga mari leina ba hujik lai ba development se kaino ha kan da ngasai gi scenario si min Wang Yi na Myanmar da la matung da Myanmar gi janta dai su request of ba pressure pi ba gi pot ama la khra matung sidai da ngasai gi China gi
China Myanmar gi border sida operator ba maroi ba kalla ba ngasai gi khoi gi three brotherhood alliance ka hari ba aduna tabda khoi gi federal political negotiation and consultative committee ga na khoi sida di khoi gi wa gi kari gi loi yaure sida mongla army ga ngasai gi tang yaure khoi gi Myanmar National Democratic Alliance army khoi kokang ga hari ba ko moi myam yaure hai dare adu sidai da pressure pi na ba Myanmar ju ma gi neighboring state amoi bani na military junta gi wa ta da ya da me na border gates in ju loi close to na China ga hari ba ma gi Myanmar rom de lei ba kambu ji ga samnari ba area myam se ji posai phangba phangda bagi awana myam manung de thingnari hai dare ko maram di China ju ngasai gi never amoi na ma gi interstate ki relation de la kan da ngasai gi Myanmar gi sovereignty integrity ka myam se we respect to da ya da ba ma gi international law gi kan principles sing myam nei da na ko madui makha da khoi gi border gates myam loi close to da hoji pressure ka pi ba hore ba aduna ngasai gi Myanmar National Democratic Alliance army khoi na kokang army hai se kokang kambu je khoi gi Myanmar da lei ba khoi gi Chinese kambu sing ne ethnically ada moi di hoji makha ta na khoi gi Mandalay region rom da khoi gi khut tha roi han le khre ba adu bu hai ba khoi gi context nei na ba kan da khoi ya mun nei na ga da se kai gi da mak ta wangi la khri bano kai gi da mak ta China da ju Myanmar junta na pressure pi bano hai ga di khoi gi 3rd August ta khoi gi chahi ji gi 3rd August ta khoi gi Myanmar gi leiba masi da leiba ma gi military regional command sing se masi gi manung da yam maru ba ma woi ba northern San state to locate to ba khoi gi northeast regional military command se masi pulap subsan ge bana Myanmar National Democratic Alliance Army Tang National khoi gi Liberation Army aduga ma gi allied group sing jin na tor kan maroi na masa gi kokang army jin na tor kan khoi gi pulap thupsan gre ba northeast regional military command se aduna aina sida haijening bajing asi gi discussion da fall of Lasioze headquarter ne ba aduna fall of Lasioze sigi matung da Myanmar military junta da asoba pressure ma lai ba mai kai khode mak da mai thira president da Myanmar na ngasai gi jadaran bi thambi gi ba mai taw na khoi gi China ga magi border da lai ba khoi gi maroi ba mapang kan ba khoi gi ethnic groups myam je ethnic armed groups ngai je masida China ga laina ba mari jing ji da yam concern lai je ba aduna sometimes Myanmar da lengai ba military junta wegera semi democratic government bo gera mai khoi na ngasai gi sometimes India and China ja khoi balancing ek amada adum season na bai dare ana China da over dependence we pam de Myanmar junta na aduga India da su naksal lakanda khoi gi anti China we su pam de aduga west ka ju engagement policy ma pam bagi makha do ni ngasai gi November 2010 gi election matung da lakhi ba khoi gi Tencent gi government na yam kan honor da na Barack Obama ai la ta na ko yam honor gi ko adubu ngasai gi yam na complex way aduna aina lasani posi hojik se aina sum observe tawjaba da negotiated settlement ma Myanmar gi leiba phiram ji da purang na ba yam kan ba pressure ma military junta da su lak pagi pot ama neighboring countries in da maroina so wa China and India su lak pagi pot da China su ek tawrei aduga India su tawbagi mami ma saung lei ko aduga mathang da amana ngasai gi ujape mandana su ma na thambi gi ba ngasai gi last swath of land se sauraba territories liberated oina ngasai gi haiba ethnic armed organizations Kachin gi dabu ero Chin dabu ero Rakhine dabu ero moyam na pashala pose masidai da ngasai gi khoi gi wari sana bagi platform ma thira kan da military junta gi ngasai gi magi khoi terrorism ga wari sana hai bagi magi hard stance am da leina gi buduna maduda kitang adjustment ko flexibility je khara wa bani na ngasai gi aham bada neighboring power sing se marina India and China masigi mateng su lower kan da ngasai gi negotiated settlement ma la kan da khoi election ko ma pangtho ga khoi political transition ma proper ya na bagi ko adugi potu da mieng thambani aduga loisalap da haining is na you cannot change your never have ma lai aduna ngasai gi pangira pamoira khoi na yumno na ruramina ngasai gi masi deal tomina da ya da bagi pot adui da ngasai India da su khut thra tha da ya da bagi India su kra mukhon masa khra lengak bagi aduga ma ge foreign policy da khra assertive way ba posture ma la bagi mami do khoi ngasi hujiki invitation tha bagi matang se u phangje ya da kes yam fazana explain do bi aduga yam understand fazan to bi area khra lai hojik si that case 1650 kilometer gi India ga Burma ga gi Myanmar ga ani gi ngangkhoi paring je masigi ngangkhoi paring ji tamu gi maru ba region ji natana even Manipur gi na kari ji da international borders ji da ayam saruk si ekoi la hobu sing na oina dominate over area oina lei swaida India yaudana Myanmar da settlement am propose de hauju lei situation ni da di khara wa do di mali ngasai khoina khanari ba Dhanabir da so hangi ba adagi Puyam da so hangi ba khoi Manipur gi interest
kadai wai da hauzik le ba Burma gi conflict aduga even India na masiki settlement pro ka na Manipur gi interest je khu kadai wai da bargain to hu ya ga ni na traga masi just India gi national interest to pursue to na ho na ka da Manipur ji scapegoat oin chat ki ba ya ba gi film dei bra ka happening oh yamna concern oiba kanwa ne area ne da re koi Zapreman na zuma na thamil na ko o suji lai je koi gi khoba khunam ge po ne ba ko si je sometimes koi khoba khunam oi da na ko adana nga sai gi ama soi ge ama oi bu dum yai ba adana hujik Myanmar da lai po si am complex and challenging oi ni na nga sai gi evolving dynamics se masi koi gi second ka da dum sense ro ya ba da ko se myam da na adu bu hujik ki oina di sin ge da seminar je koi gi moina myam da koi gi public da thamak topic se koi constitutionalism and federalism ge wafam lai ba ni na aina nga sai gi Myanmar gi kaino se sum military junta gi statement sing aduga ethnic arm organization sing maroina Korean National Union gi 17 congress ga kai daga thamak pa statement sing se sum naina zaru bakanda aduga India gi jo official stance side are magi interaction sing da koi military junta ga koi gi Myanmar da koi gi federalism amasung democracy gi posak ama koi gi masidai da koi yana ba porangna bagi porama khra dum bargain tongna bagi mami ma sauna tai haiba tare aduna masi porangna ba hona ba kanjida India gi su ngasai gi Indo Myanmar border operate oiba major ethnic arm organization sing se masi ngasai gi loop ta thamda ya da masi gi coordinate taw kan noi sibuk ti towa yani adu di cross over ya roi adu taw ga akoi noi matak ta action laro pa ya na traga akoi cooperation pi roi haibna sing bagi pose la pa na ethnic arm organization sing su non state actor oijer ga su mai khoi gi su diplomacy ke ka season da ya da mina hadi ngasai gi se Kachin independence organization na ngasai gi yamna anti China wai stance lo ro kan da mongona mangja ga da yam lai aduna CNF wai ga su adagi Arakan army wai ga su ngasai gi yamna anti India wai stance lo ya da mina mai khoi gi su ngasai gi power si ngasai kariani power equation ji yenga pa kan da koi balancing ek adum tongna rak pa aduga loina na India gi su interest se ngasai gi magi khara makhai koi gi consider tawda ya na da bagi pot ama da main lai bani na okay ngasai gi lai hai da re aduna yam saw na Manipur da saithing pirak pagi khudong saba su lai khudong thininga oi su lai maram ding ngasai gi Indian haiba major ethnic arm organizations adi India Indo Myanmar border operator jing je laksal la kan da laksan na ba honor pa kan da ngasai gi koi gi moina anti India oi ba group sing ne da koi sambal wang ma da lai ba mayam se koi gi takhaira ga border area stability and security gi pose ensure tong na ba gi pose ma yam kan na honor oi haiba su hainingai lai na si madang da Manipur gi interest yam sauna kaira pa ya su lai haiba je koi khangmina ba thank you very much Darkest Moroi na ngasi khina nei na give area da Burma da zik leiba conflict si resolve to ga herga di masi India gi am achoba role ama lai fam thoi have duni aduki resolve to na gi India gi as a superpower or as a hojiki oina South Asia gi power mo in India na magi role ma asset or ever have a choba question at the same time India gi first never haibagi policy like neighborhood priority pibagi policy ma lai to on all front India gi neighbors mayam si India je India gi maruina India gi antagonistic oiba and international actor mo oiba China gi makuta loina ta gi bi film ma lakpa kanda China na yamna chowe area ama oina dominate torga leiriba Burma su China gi makuta ta kitena ba India gi interest pursuit of pagi atop role ma leibra have ju yam chowo hang mo in any way ai khoi Manipur da leijaba Manipur do pokchaba aduga Manipur bu nungsijaba mayam gi oina di Manipur gi interest ama na tragan Manipur gi miyeng dagi amuk leiriba malem da thoiba international political phenomenon mayam ji yeng bagi tangai fadaba su leiri matang dung si dar gi to position jobani anti-junta national unity government amasung People's Defense Force ki allies wherever Chin National Front aduga Kachin Independence Army amasung Arakan Army mayam se Delhi da ICW ade invite tokiva gi ngasi topic asida saruk yavi ki ba amasung yamamol yamna wofu mayam phongtuk piramba Manipur ki saknai ba public personality Sir Dhanabir Laishram social scientist loinana Manipur University ki masaknai academician faculty of law ki head of department and professor PREMANANDA Sir PREMANANDA amasung ikogi ICW gi hanagi research fellow aduga hojujin independent researcher moina work to biriba Rakesh Puyam Dr. Rakesh Puyam punu mo mo thagachari kai khun buchari le ngasi program se hobudi loi fam yang tabi ki Manipur myam bu thagachari kai khun buchari myam thagachari